Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan ang mabi. Asaanan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jack ni namnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Mabi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara dito'y balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Ha? Anay ko na nang tilapaya ko. Nagsakit. Anya pinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat. Ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si Kamot Benny, di ka lang maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbaga? Ano agay ayam ka? Ipaknim, numalpas ka? Ha? Anay ko Saan na ka? bautan ni ading ko, nanang. Siyaklatan di bautan nyo. Tas anak ka nagipak ni. Ipak ni kung dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka nagsangit? Papanak manan agisursor ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto ako ni iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayong tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbaga bigat yumat, nana. Siyak gayam ni Nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana. Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sa bali, ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti manong nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akabkabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang di kabsat mo, naungat ka di mat? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom, nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas mon ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Taumay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nistoryakan ko ana. Amangan no nakaaramid akmanan iti basol. Ay na, agnerbyosa klakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapota sumurot kan kaninanam atina. Ha? Apay mat? Imbag kan kwa na. Tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay. Si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kan kwanan, tagawidan ijay lugar da itangal daw. Jack kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga itimang bantay kan kwa na? Jack kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kan ti ulong? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo.
Saan ka pa yan anak kastrok iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang. Okay laang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang tina. Huston, Mabi. Saan ka nagsangi? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya akurso ti kayat mong alaan. Kasano kami ka ni ading ko, nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, Mami, ti kayat ko ayawag po kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na bali, tagbalinak matalasing patkan ka. Asino ka di ti kadwata ngagna di jabalayo, nana? Mami, kunam. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day chay. Kadwata yo ti katulong mi. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan, iso nga inala ka, takayat ko asi kati agbalin nga anak mi ka ni Art. Anyamat ta ni nana? Imanugot latan nga alaan na? Marigatan ti inam kada kayo. Saan mo't gayang may stable ti trabaho ti asawa niya? Uray pay, mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanya. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When mami, agmano daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok ang mabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kaya't ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amatanagan, tanasingpat day jay abakla. Ala, umay ka. Mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, mami. Naglawa pay. Iti TV lang tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom daytoy. Agmay-may saak ditoy, mami. Wan, apay, mabuteng kang agmay-may sa? Saan matkit ni, mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Ngam, jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kankwana. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibagain ton bigat. Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay asa pulong pa'y laang ti sigod a pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, mami. Ngam no saan amabalin? Saan kumat nga ipilit? Tapno ibagak kan ka. Nang tudak itidak kalagatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami kan ni Dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiim mo na a pamilyam.
Sorry, Mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sa pulam iti dinak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din dito eh. Wen, mano atawan ko maten dito'y Nasingpat ka din ni Mami. Ay no, apay akas na ti damdamagam. Mano atawan mo dito'y. Di mo pa ilaam mo anasingpet. Wano saan ni mamim? Nagungat ngamin. E di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso kasla mabuteng akmeten kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Amangan no agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na. Iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni madam. Italang nga nakita ka naragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, iha. Saan na kami apinaay kini mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanya. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanan ti riri. Angam siyak ti mangisabit iti medalyana. Inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Wen tas si kanto ba't inton sumaruno? Ay saan? Siyak ita. Si Kainton sumaruno. Tap na awan tiriri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umon amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbita talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simbangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan man ang damami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka iti nasingpat amami kan daddy. Kunang amin ni madam, naungat ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Ah? Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan na kayat ni Mami? Sorry impalagip kumata. Ita taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo. Mami, Hmm? kayat ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta a kurso iha. Oh, apay mo't aday ta tinapilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit ak mata, iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapokan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sanga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kurso. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. When nun nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito yung pusok. Nga oray napintas ti biyak ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami? Ti panang birok kunto kadakwada. Benny,
Si kakadinday ta, ading ko. Ha? Manang Mabi? Siga ka ding agpaiso? Ading ko. Imbag ta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklakati pa ng biro ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito, Manang? Mangnamnama mutlaang, nagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang. Aday ti silid, Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Sika ka nila, Paiso, Mabi. Wala nang. Kitaam lang hagpaisoan niya. Madlaw amayat, ti sasaada may tibiyag kita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanya, Nana. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impaay da amin akasapulak. Pinagadaldak. Kadita, may sa akwan a doktor. Kablaawan kay ti balikin, Mabi. Ita, nakasagana ako na matay. Nakita ka. Saan, Nanang? Adda akon. Tulungan kayo, tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwang. Iti trabaho, Mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, Mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sabay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok ang kasapulan na ka. Okay lang kanya katulungan di pudpudno nga inam. Ngam agkari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, Mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyak? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni Daddy? Siyak, ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, Mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. Tuy pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasimpet ka nga anak, kan kabsat. Iso ang nasaya at ti kasasaad mo. Ket kanitumet ten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Abel. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idida mo, umapalak kadag iti makitak as sexy ti asawa na. Ngam ita,
naawanan na namin pinsan ti apal ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Abel. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakitam di asawa ni insan ko ang naggapoy di Manila, Carol? One month, nakisaupay nga rod kanya. Nagpintas man dahil nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti pagbagina. Kasla artista, lakay. Kas di ati asawa. Saan alumba-lumba? Naa, kurso na adam samot, di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kas di ka kumamat. Naa, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbalinak akas jay kapintas, Abel. Oray saan ka akas di kapintas, no amum kumamat ti agdayet. Kita man tabagim, kas kalanuang. Naa, nagalas mo ti kasta pa nagsasaong kanya. Kasano ka makatrabaho ijay talon, no pagbalinag akas jay kakutong ti bagi. Anya nga'y ti pigsak nga agtrabaho. Pare, kumay kayo man kan ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bakart. Adabasit sa gana. Ken agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, nagimasan dagiti sa gana yo, Vana. Si kakaditi nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag man ta saan ka alumukmag, kat naglaing gayam nagluto nila kay mo. Kastoy mat nga minasigot ti bagi. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin ka mat a sexy. Oh, gusto day takinan mo na. Saan kan nga agpungga? Agday takamanan ako na. Di nakibabain dito ya. Kandi naklapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa ita paritan nak amangan. Wen mat ngamin, Abel. Bay tamangan. Taad-dakot nga rod makan. Wala, ngam agtriplimot nga ruden ti bagi na maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparim tada kay tagistorya. Saan kat abambantayam ti kanan? Nanang, anya nga taya ti aramidak. Tapno kumutong ti asawak. Ay, nagado arumbang apag problemaam. Day takit din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo ka am. Ay, umapalak nga rod ka dagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray na minsan. Saan na adinilaw ti kinalukmugkaw? Kita mga nukas ti kayat namot apam magiyo Ay, kat iso ti tuladam Apay nga main, akom komporme ti apalam aya. Tinapatag, awan dakas nga araramiden ti asawam. Ken nagagat at tumulong ken ka iti talon. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, pare. Wan pare, mabalin ka di nga aginom ta. Apay, ada problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Angam saan ta kanayo ng tiaginom Agungot ni bagat ko, no kanayon ti inom ko. Ay kat, wana pare. Nagalaskit din timbagbagam ije balay da kumparim idinapan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumat dagiti imbagbagak. Talaga asanak nga ibainan nga asawam anya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam. Tangay ibagbagam amakasuya akon. No saan mo akayat nga ibagakken ka ti kasta, agdayet ka nga rod. Hay! Makaumaday tangay ibagbagam. Agsina talaungan. Imbes ko mga ikagumaam ti agpakutong, si kapay ti addaganas na makaungay. Di ta ka man langan. Apay nga umay kamangan ditoy. Awan makan iti balayo aya. Sana nagluto ni Carol nanang. Anya? Apay, awan mayapuyaw. At damay, ado, Apay nga rod asana nagluto ti asawam. nakaungat samot ten nanang. Galpo ta pilpilitak nga agdayet. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakal, 1, ito pa man dahil ta music mo. 4, 5, 6, Mapanta ni Jet Alon. 8, Ado ti maubray, Jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sak man lang, iti mangidlap. 1. Nay! Apay nga idandap mo! Kita mo, adama, ti pa nag-exercise ko! Gusto pa'y lang dahil ta. Mapantakid di Jet Alon, ta ado ti matrabaho, Ijay. Masadutak! Anya pa lang aga po ngagtrabaho ak. Katag-diet ak narudan. Ah, Si Kanti pa nagtrabaho. Takit kita mo at exercise ak. unay kan aya. Talaga ka di agimura kan. Angin mala. Okay lang kanya. Siya kung ti mapa ni Jet Alon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw matan ti kimbutungan ni Carol, Abel. Wala nang. Ang madlaw, sakit pa'y laang tinakam na kanyak. Tila kamin araramidam. Ibagak lang aro din na baybay amaw. Italahan nga nagsakit tinakam na kanyak, nanang. Yun kumutong. Agyaman tumutla ang kanyak day jay. Ay kat barbarang ano kasta ti mapasama. Bakit? Awan mo't may suot kon. Api adi ka mo't aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyan ka ba ulang taglaba? Kasta ya. No? Sakpay lang arot ti aglaba. 1. Manipod ita. Si Kanti mga ramid kadagiti trabaho. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay, katuon na, bakit? Sana bali? Masanay kang tumutlaang siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Maululaw ka nung arot ni Carol, nanang. Amang ano epekto ti panagpakutong na ah. Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti panagpakutong na. Ay, sana na. Kitain nyo, adakal tikim mutungan na. Amangan mo't no agsakit no masubraan na. Isungaro da siya kung ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare, nagsiksimot ni bakit mo? Itay kulaan nakita arimwar di tabalayaw. Uwin pare, kamaudyanan na. Sana kung nga umapapal ka nagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanapilit mo ang pakutong. Adumat arigat ko pare. Siya kami ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaan itikas di pagina. Makatrabahong tumutlaan. Nanan, nakita yun no sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mo't. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangputan ni Jay. Eh, saan ko mo't nakita? Ay. Naglukon day di a babae. Di mo't nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni Jay Balay. Ala, mapan ka laang di ta kusina. At dapay natda iti inlutok. Alaman nga rod nanang, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapwam. Ay na, ada nang hawis kanyang agrupo ti agsumsumba. Simali akon nagboring mo't nagmay sa aklatan nga exercise. Kat amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingak pa'y nga agsala. Kasta ka de. Ay kahit mayat nga rod Ngem, mayat magtantibagin. Gusto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang ag-exercise. Kakaiso na akimutong ako. Agsublimanan ati sigud abagik no sumardang ak nga ag-exercise. Ala. Sika nga rod ti makaam mo. Bakit? Ay na pare. Adun ti balasang atiwon ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ija story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts kan nakasandulaan. Maragsakan ak nga rod iti kasjay apang magina ita. Uray kasjay asaan na makatrabaho. Okay lata kanya pare. Ay, saan nakangarodan ang masikasaw? Una pare. Saan na makaluto. Saan na makalaba. Kanamom. Saan na amang mga itin na poy. Puro prutas mat tikadwa nakang kaninan. Ay, kat ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitan na. Anyangay nga ron. Rumor ka man ay. Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Anya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton,
Napagtutulagan ti grupo, akalpasan ti panagsumba mi, agpaswimming di leader mi. Kat no saan ka na mapangay? Saan ka man ak KJ dita? Sayang met no saan ak amapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka din. Sino day jay? Kadwak nga agsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon! Rumwara kon! At lalaki akadwa yung agsumsumba? Juan, kas kanyak matla ang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita? Kat anya ko matidakas na ngay. O sige, mapanakon. Nene. Napanan? Sus, kas lamadi Ay, lalaki ti kakadwa na amapan agsumba. Anya ti kunam. Lalaki ti kadwa na anapan nagsumba. Ngam pinalubosam. Kas lang amin, saan ako na makasaw, di pimanaw na. Diyak amunuan niya ti ibagak. Nga maditirik na, talalaki ti kadwana. Dahita ti maganab mo ita. Ita ta sexy ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko ang mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo dayta. Ay nagsayatan ide ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabaho mo iti talon. O itangay. Di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabaho di ti balayaw. Agbibiyag matan abalasang. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggan na ngayon. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumba na. Si ka tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di si ka nga ron ti makisao. Ibagam nga isardeng nan ti agpasikse. Ada nagsardeng alugan iti batog. Ay, kita man di tatawa. Yaman nakiti pa nang itulod mo kanya, Rico. Awan ang yaman na. Itong bigat man na. May kanto sukunan. Okay. Anya nga oras nga umay ka? Masapa tayo, saan ka di? Sige nga ron. Basta orayan ka lang tan. Sige umunod akon. Talaga adyak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak. Adakon lakay. Uray ka di iti panag-awid, ket dayja Rico ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga road, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday iti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamo. Anya nga ron ti kayat mo nga ramidag. Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Diyak kayat, maboring ak dito balay. Saan mo nga ipili ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan kan. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggan na. Apay, kinasawbaon? O nanang, di namutan ka iti sumardeng agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y agreklamo ak. Sinaan na kon. Dayta kat nga main. Amo mo ti epekto dayta pa nagpasiksina. Ay, bayam, siya kun ti makam mo iti asawam. Kasarita ka na sayaan. No kasta, agbabawi ka itan ang nagpasiksi ti asawa, paray. Huwan pare, kailiw kung ti sigod nga asawak. Tay nagagat amang tulong kanyak. Kan nalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan a itinasayaat. Timbang sitmut itan. Nulakdak ka nung agsumba, isinanak. Anya, ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawak. Barang iso ti denggan na. Anya nga iti ko na ti asawak, nanang. Nakasarita yo ka de. Wan, kat ayusan ti apay. Isasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam. Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, nanang. Saan ton? Nagrigat gayam. No saan na ko natulungan iti trabaho. Kan saan na ko nga as-asikaswain. Day ta ti pagnak, ma'am ita.
Imbag atadimngeg kanyak jay asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawan. Bumangon ka di tanta, masapat ama pa ni Jay Talong. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduan na kijay talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Abay, kit di nasaan. Bumangon ka nga ro dun. Nakaluto ako ni Armo Sarta. Ha? Manganta nga umuna sa tamapan ni Jay Talong. Ay, katuna, bumangon akon, bakit? Ita, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawak, Mr. Lonely. Angam saanen napatag kanyak, no nalukmagman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso nakon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Kaya't nasaya at met, tadimngag ti asawam kininanang mo. Dandani napukawan ka iti asawa. Iso asaan munto napilitan nga agpakutong ti asawam. Taamumon ti epekto na. Ken saan mo kuma nga ibain ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Amira at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakiasawa ak itinalaing nga uminom iti arak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mira dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, kaya't mo ti makiasawa iti dayja amax abartiki raw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kaminton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't agin inom? Ay kat nasaya at ano kasta? Tapno di kanto ag konsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawa no nalaing nga uminaw. Kita ni nanang mo. Pinili na, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatyak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakal mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng mo ti uminom iti arak. Wen Mira, promise. Isardeng kun ti uminom iti arak. Likli kam matendag iti barkadam. Iti kasta, malikli kam ti aginom. Wen, tungpalag amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmot Kayat ko maten nga agkalay sata. Lukas tarod, dumanon kami. O sige, kaano nga iti umay yung? Ibaga kadananang kantatang, tadumanon kami itong Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Kit ammom mat anapaklan abarte kiro. Amin a tao, kat adda pa nagbaliw na, Alma. Patyak nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaiso ng agbalbaliw. Si kanto ti kaasin, no saan ng agbalbaliw. Aywan gayam, may sakan to nga abay, Awan Day talaga yan.
Talagan samat ang nagbaliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek day jay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurod. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaem ni Nadia anak asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anyagay ita. Nagsinadamutlaan. Saan siguro akinasaon ni Nadia ti asawa na? Nga isardeng na ti aginom. Sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yan. Ammo namot ngamin abartek dyan nakiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ang mapabasol, nanang? Amangan mo't no saan nan amaanusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray siyak mat, Max. Katagyaman tain sardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmot kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaang. Uray talo? O sige, basta nagagat kanto nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo. Sa bagay mo't kit dihi Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Uwan tatang, ikarik day ta. Alang arudan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet. Kumusta nga iti biyag ti adan asawa? Ay na, ay kat mayat nangruna no ay ayatem pinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo nan akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga gininom. Saanan? Liniklikan ng tupay yung dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay kanasayat nga rod, ano kasta? Isungarod nga asikasuwak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Nyawan nga rod. Ay, amangan no agbakbakita ka balasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. Adto intitualya kan pagsukatam lakay. Agdiguskan, taeksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglumot ang tilutlutuan, bakit? Anya ka di asida dayta? Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod, tadarasak ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom tilutlutuan. Oh, apayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumamon eh. Tsaka mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipacheck up ka nga roda na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw to'y riknak. Mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Wan, di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, di magas ije balay ni Max.
Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Ay, jak manam mo, no apay akas tuyak nanang. Kanayon matan akas laaglaladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Ha? Wen nga agpaiso nanang. Kaano pa'y dyan na udi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Ag maikatumot lang day ta. Iso nga anong samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mapalin ka diya mapanak maki-birthday. Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ka ni baby. Ay, uwan bakit? Saan ka nagpakarabi eh? Kaya't agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat ka mo't kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapara na kon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitan ka. Apay nga itay ka pa lang asangit-asangit. Saan mo't anaba sa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anya nga iti problema. Baka naman tirita, wa. Ni Max, Daram. kaslan na bartag. Ay, inakilo ka tirida. Max, nabartag ka. Pasensyahan bakit? Ito lang, Mat. Sige, sumrag ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga itasaran na, ha? Kunak man no Bert, diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Malipatak nga rutinangan. Gaputa arak ti inununam. Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pa'y asangit-asangit. Jack mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabe eh. Uwan nga ron tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan ng ti arak at itultuloy ng ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laeng. Nabayag mat tinasan nga gininom. Amangan no inikat ng tibisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby, no kasdeng agsao. Takasano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdeng ay naramid na. Wen tatang, kasaok inton sumangpat. Nasapa ngamin apimanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungayt? Bakit? Naminsan lang mat dayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saan eh? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa'y lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklangaro din? Ala, yung ka nagluto. Siya kunti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaan ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaupma. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man ngatan ni Max.
Apay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanan na ginom. Ay, talagang saan nasumok naman ang tiya ginom. Bakit? Bakit naman si Reyna? Ino, ti awanan bain a lalaki. Bakit? Kunakon ka ta. Nabartak manan. Ang jaklo ka tan ti Rida. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputa nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tapno magunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Ay, bigat gaya man. Ha? Ti asamak. Jak pinaunag iti rabi. Inakman kita di tabangsal. Na pinagap-apnan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay diti bangsal. Payman. Bakit? Awanan kay tibain. Ha? Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo a kalablabak. Ha? Anya kalakin din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat namin pinaunag. Awan mo't pagidak. Nagkunang ngamin nga agbartak ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga ginom. Sorry, bakit? Urek bakit bartegak ta nagagatak matlatang ag trabaho. Ay, anyamot tan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkem. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit? Abi, dito yung karuar nga agluto ay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Eh? Kasano amapan mo isakada kat nabartak ka manan. Ay, maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ti bakit waya tagong at manay. Umay ka man kiti tarako pang ka. Tapnosan kan nga gungit. Arakupang tarupang! Anday ko! Abay nga, impang ormumatan kanyak dito pala ako. Maulawak sa bakit? Gunggunama, Maulawak. kaya't mo tanayunak pay, Uston bakit? Uston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamuol iti muging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ina. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Ta anak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at da anaganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsyamaon si Kamira. Ti asawam timang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din timang pang-orkan kwa na. Uston tata. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti daytoy. Ay, awan baon, Max. Baybay amlatan apang pang-uran na ka ti asawam. No saan abartak ti anak yu tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo darum ka, Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga mana, jak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Uston bakit? Saan kan makisubang kinitatang? Bayam, saan ako nga ginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man.
Gapo iti panagsinungbat mi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Mira. Agyaman pagayam Mira iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil kankwana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Hala, sapay la kumangarod, tagtultulo yen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti naga na Mira, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti naga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gaputa nakurapay kami, saan nakakayat ti ina ti kaayan-ayat ko. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Jessa dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, akabailam ti agtrabaho dito'y balay ko. Kat kunamet nga agad-adal ka? Kabailak, madam. Sabado kan Domingo laang mati pa nagtrabaho dito'y balayo. Basta siguraduam amaaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Nang runa ti agdalos kan aglaba. Wen, madam, saan kayo ang madanagan? Kabailak nga aramidan dagita. At damay sa nga anak ko. Ni Denver. No adda dito'y balay, nasken nga asikaswam. Nasken nga ilutwam iti kanan na. Kantong palam no anya ti ipaaramid na kan ka. Wen, madam, agtrab-trabaho ka di mat ti anak yo? Saan? Agad-adal paylaan. Kasmatlakan ka. Sige, madam. Tungpalag ti bili nyo. May papan iti anak yo. Kumusta tinagaplayam at trabaho, anak? Naawat ka kadimot laang. Wala nang. Pagsayaatan na, taas ibiglaang dito'y balay tayo ti balay da Madam Sandra. Iso asa anak to amarigatan. Ano, Sam, anak? Iti kasta, makalpas ka iti panagadal mo. Talaga saan kon akabaulan ti agtrabaho iti nadagsan. Iso apasensyakan. Okay laang, nanang. Saan na bale? May salaangan atawan, agradwara kon. Idaw-dawat ko, asapay ko mata makagradwar ka, anak ko. Iti kasta, saan kanton ang maipada kanya nga awan naragpat na nga adal. Talagang agtrab-trabaho ka, tapno maituloy mo ti agadal. Uwanin daytoy laang ti pamuspusan, tapno makapagtuloy at. No adala ko mamaytulong ko ken ka, tapno saan ka nagtrabaho? Saan nakakasyan yun? May mayat matlaang. No nagrigatak ti pananggunod ko iti baligi. Imbag no saan ka marigatan iti panagadal mo? Kabailak daytoy. Awanin sa bali a pamuspusan, tapno makaturpusak. Ngem, ibagam lata no kasapulam ti tulong ko. Basta ka ba alaklaki di nga ipaay? Ipaay ko, Jessa. Hay, si kagayam ti bagbagan ni mama. Nga agtrabaho dito'y balay iti Sabado kan Domingo. Wan, sir. Siyak ni Jessa. Adda ka di ipaaramid yo? Awan, mat. Ituloy mo latan ti aramidan. Okay, sir. Agad-adal ka?
Un, sir. Anya ti course mo? HRM, sir. Anya ayir kan? Graduating, sir. Good. Imbag man. Takab alam apagiddanan, ti panagtrabahom kan panagadal mo. Kasapulan, sir. Awan ka di dadakkel mo? Nabayagan anatay ni tatang ko, sir. Ni nanang ko, saanan ang makatrabaho itinadagsan. Tagda sakit na iti puso. No adapan nakabalin na, Jessa. Saan kan nga agawid iti balayo ita arabi iti Sabado. Iti kasta, maaramid mo anasaya at ti trabaho. Kan masapa ka nga agluto intun bigat. Wan, madam. No day tati ko nayo. No ada assignment mo iti pagadalan nyo. Itugot mo. Tadito'y mo nga aramidan iti rabi. Wan, madam. Kasta talaga ti aramida. Ala, saysaya atam ti trabaho. Aywan, nakitam ka din ti anak ko. Wan, madam. Nakisarsarita itay kanya. Okay, nasayat nga rod. Sige, sumrek akon iti kwartok. Takayat kon ti aginana. Rabiin, apay asaan ka kailangan nga maturog. Anya ter aramidam dito'y balkon. Sa anak pa'y ang makaturog, sir. Agpapaangin naklaan. Uray siya, saan ka makaturog? Isu akayat ko ti agpalabas ti oras dito'y. Amangan no kayat yung nga itimplaan kayo iti gatas, sir. Mabalin ka di? Wan, sir. Alaman nga rod. Sumurot akon kan kay Ija kusina. Ijay ta nga ituloy ti agistorya. Kumusta mo ti umuna nga aldaw mo iti balay ti amom, anak? Okay laang nanang. Panagkunakit na singpot da. Nasaya at matngarod no kasta, iti kasta. Saan ka amarigatan? Duadalaang matapagsirbyak, nanang. Kan nasingpot ti anak ni madam. Saan akas kadagiti daddo mga amo, abaon. Ala nga rod, aginanakan anak ko. Tada pa'y klasem inton bigat. Good morning, Jessa. Good morning, Matt, June. Kumusta ti trabaho? Kabalam ka di matlaeng? Saan ka amarigatan? Wan, kan nasingpot dagiti amo. Mano ka di ti serserbiam nga amom? Duadalaang, agina. Nasayat nga rod. Tapno saan ka wanay amarigatan? Wan, kan amom, nagsingpot kanyak ni Sir Denver. Saan analastog akas nakadagiti daddo mga amo. Denver? No kasta? Lalaki ti anak ti boss mo? Wan, kat pagyamyamanak iti apo, tanasingpot kanyak. Apay akas to'y matantirik na. Kasla kayat ko Sabado kuman. Tapno mapana ko ni iji balay da Madam Sandra. Kailiw ko ang makita ni Sir Denver. Oh. Anya nga tati kayat asawan na ito eh. Crush kon samot kan ni Sir Denver. Malaksid namin agwapo. Nagsingput pa'y. Nalaing amakiin ni istorya. Akas na nabayagan nga agam-amu kami. Makaturog-turog ako matan. Maturog ako na. Nasayatan da ka na, Jessa. Adda ka di iparamid mo, sir. Awan mayat. Mailiwaklaan kan ka. Ni Sir Matt, apay ko makakailiw na. Amo mat. Ni mamalaang ti kadwak dito'y balay. Kanayon pa'y ngawan. Siyempre, narigat ti agmay-maysa ng awan kasasauna. Kasta ka di, sir. Wen, may mayat matlaan mo adda ka. Tap magdakad kadwak. Kasta ka di, sir. Ay, sige nga, Rod. Rugi akong tagtrabaho. Tani, ado ti trabaho nga agururay kanya. Sige, saan mo na problemahan ti agluto? Siyak ton ti agluto iti kananta. Ay, saan na, sir? Trabaho dayta. Siyak tulatan tagluto. Siyakon,
Tapno na dardaras amalpas mo ti trabaho. Amangan no maamuan ni madam, kat ungtan na. Asino kumangay ti agipulong. Kat dudwata mat ditoy. Ha? Alakit din. Rugyamon ti agtrabaho. Basta siya ti agluto. Nalaing kagayam nga agluto, sir. Siyempre. Para kan kaday to'y alinutok. Tapno maramanam. Uray gayam awan katulong yu, sir. Kabailan nyo matgayam. Siyempre mo't Idi awan ka pa'y dito'y balay. Siya ti para luto iti kanamikan ni mama. Kasta ka di, sir. Wen, sigo din analaing nga kagluto. Among ka di. Agpada ti kursuta. Kasta ka di, sir. Wen, iso nalaan. Tasaan nga agpada ti pagad-adalan ta. Jessa, adda importante a papanak iti duwang nga aldaw. Sikapay lang ti makaammo diti balay. Wan, madam. Kadwayo ka di ti anak yo? Saan? Maipapan iti trabaho ti papanak. Iso makaamukan kan kuhana. Saan mo abaybayan ti anak ko? Wan, madam. Kaano ka di ti ipapanyo? Itan, katiyimpakim dagiti alaak nga arwatan. Wan, madam. Gusto daytan, Jessa. No nabannog ka, aginanaka. Sa nabale, awan ni mama. Sa anak mo't nga gungat, oray saan ka ngagtrabaho. Kasano no sumangpot ni mamam, kat narugit ti balayo. Di ungtan nak, sir. Diin pun dandanin na sumangpat sa kagdalos. Tangtangdanan nakmat ni madam iti husto, sir. O di agtrabaho akmat nga rod iti husto. Day talaunay ti magustuak kan ka, Jessa. Among ka di. Anabayagan nga da pa nagustok kan ka. Ay na, sir. Saan kayo kumamot amang rabak iti kasta? Sa anak amang rabraba, Jessa. Ay ayatan ka. Awan ka di mo't panagayat mo kanyak. Sa anak ama ikarikan ka, sir. Baknang kayo. Idinto tamarigrigat kamilaan. Saan aday tati pangibasaran iti ayat, Jessa? Nasingpat ka. Kat dayta, ti kinayat ko kan ka. Sir. Jessa. Ay ayatan nakadimat. Ti imak, sir. Saan ko maibatan ti imam? No saan mo asungbatan ti saludsud ko? Ay ayatan nakadimat. Oo, sir. Ay ayatan ka man. No kasta. Denver nga ro tiyawag mo kanyak. Diyak kayat ti sir nga yawag mo kanyak. Nga, Denver. Amangan no agungat ni mamam. No maaman na dayto eh. Siyak ti makamukan ni mama. Saan ta kumapay nga ibagbagakin ni mamam? Sa anak pa'y anak kasagana. Saan ta nga mo? No umanugot iti relasyon ta. Amangan no agungat laang. Sige, no iso ti kayat mo. Siga ti masurot. Jessa. Adamadmadlaw ko kan ka, Jessa. Kasla kanayon ka, analagsak. Adda ibagak kada kayo nanang. Kat sapay la ko ma, saan kayo nga agungat. Hanya ka di dayta na. Kaayan ayat ko ni Denver. Ti anak ti amo. Ha? Ay, anak. Ang mga numaisagmak ka, iti panlakiayan ayat mo iti anak ti among. Sapay la ko mata saan nanang. Ay ayatek ngamin ni Denver. Mailiwak unay kan ka, Jessa. Denver, anya ka kadi. Amangan no makita na ta ni mamam. Anya nga ta. No ipudnutan ti relasyon ta. Saan kumapay? Amangan ngamin no agungat laang ni madam. Agad-adal tapay laang. Sa bagay. Kaya't ko ngamin, akanayon ka makit kita. Anya da ito eh, madam? Kwarta. Apay da ito akwarta, madam.
Awatem daytoy a kwarta. Kat umikat kan kas katulong ko. Aramatom dayta, tapno maituloy mo ti panagadal mo. Ngem adaywam ti anak ko. Nangeg ko ti pagsarsaritaan nyo iti rabi. Pangaasim, Jessa, dakkel ti arapaap ko iti anak ko. Apaman ang makaturbos, agabroad kami. Isu anasaysayaat, nga itapay laan, aglinipat kayon. Madam, Adaywam kumah ti anak ko. sige. Ma'am Sandra, awatak dito ang kwarta. Ngam utang ko kada kayo. Isublik tumatla. Ay na, talaga asikatin ti restaurant mo, friend. Kas kumaita, nagadumanan ti tao. Wan nga rod, friend. Kat planok ti agpatakder iti branch. Kat sika ti pagbalinak a manager. Ay, bongga! Kaya't ko dayta, go, go, go! Adayo pa'y bakla. Mangkita akpay iti mayat allocation a pagpatakderan. Ah, mabitlaing ay. Pag serbiak pa dyan kasarsarit na customer. Ay no, nagwapo. Sika talaga. Basta gwapo, masiputam adagos. Si kamot ti sapsapulan na. Ah? Asino nga minday jay? Waiter. Ni Denver. Am-among. Wan. O sige, mapanak iti ayan na. Okay. Apaya kala ta nagpakita ni Denver. Kunak no adda ijay abroad. Nagsublida nga tan dito'y Pilipinas. Aday tan tinagtugawan na. Anya ti maipay ko, sir. At tugaw ka kuma, Jessa. Mabalin ka din nagsarita ta. Sige. Sinapsapol ka. Itatanak-awit kami kan ni Mama dito'y Pilipinas. Pasensya ka kuman iti napasamak iti kalabas. Inistrikto anak ni Mama. Di na impalubos ang makipagkita akan ka. Kat idi nakaturpos ako. Nag-abroad kami. Kat ita, apay ang nagpakita ka kanya. Kaya't ko ang maamwam. Asaan ka napukaw iti panunot ko. Sikapay laan ti ay ayatag. Aging gaita. Kasano ni Mama? Saan nga umanugot day jay iti relasyon ta? Agrigrigat kami itan, Jessa. At danadagsan na sakit ni Mama. Iso akapilitan ang nagawit kami. Kaya't ko ang makasarita ni Mama. Mabalin ka ni Denver. Sige. Sumuhot ka kanya. Sika. Wan, madam. Adtoya, tapno isublik ti kwarta nga impabulod yo kanyak idi. Jessa, pakawan anak. Iti anyaman na madi anaaraamid ko idikan ka. Pagyamanak pa'y kititikas diyang inaramid yo, madam. Gapo iti inaramid yo. Simaya at ti kasasaad mi kininanang. Gapo tanasaya at kaatao. Iso ako na asimaya at ti kasasaad yo. Itatadda kayon dito'y Pilipinas. Anya ti plano, Denver. Ang biro kak iti mabalin ko asar ka na pagtrabahuan. Iti kasta. At daw sarang mikin ni Mama. Mabalin ka di asumrakan iti restaurant ta. Amok ngamin analaing ka ngagluto. Ha? Restauranta? Kunam? Wan, gaputa iti saan amamayag.
Ayat ko nga agkalaysatan, Denver. Jessa, agyaman iti daytang imbagam. Nakaragnagsaka. Kat agyaman unay kan ka. Ita, naragsak kami ngagdandan na kas-agasawa kini Denver, Mr. Lonely. Ket ti daw dawat ko iti Diyos, sapay la ko ma, tagpaut pa iti biyag dananang ken ti ina ni Denver. To'y pagayam mo, Jessa. Jessa, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulat ti agbalin anasaya at atao. Iti kasta, ad-adu pa iti sumangbay abindisyon kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad iti naga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.